بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Puas amban kapamudji si Alin Allah subhanahu wa ta'ala, duk kapanalawat si junjungan ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiya na isab kitabi magkasuwa si sangim ininen bilang salam duaa. Amban ako si Kaam Kemon, yun na niya bakas salam sa osa, sambag ko ni Kaam Kemon, ginik am tinugila dangan pisidangan. Ambaniin may kapong tinaihan kalasahan si agama Islam, si sangim ininin ngadji kitabi. Asal andang lusab kamuhiin ngadji kitabi, pakale ang bansinin ng urungan kitabi paesib, mula-mulanin palihalan pag-agama tebi, dukbuo tebi hinang luto hadarat Allah subhanahu wa ta'ala, manambahin may palanggungan si agama Islam, pagyadumain magsasong in umulten, wa pain no saukat ni ngalangkyo nga hekka, initahon mataubos nun in kaulay nga tahape. Sa in kaulay me matatto pong tinais agama Islam asal nga pandak ni in pangumulanin. Amban may bulan Ramadan malumabi miyaan, taed dawa itebi gay ni pabalik si kitebi sampay hapelo akhirat. Iyan may kakahinang tahinang wa itebi si bulan Ramadan. Tuksad dili pe amban iyan dilam bulan Ramadan. Naksian kitebi amban si ellew kasi oras kasi sangem bang ini amban tahinang tenbi. Bang ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala fa ni'ma iyan sa haji ni'mat ni sigin hawabaran no. Duk asenu tutungbasan amban Allah subhanahu wa ta'ala. Bune bang iyan kalaatan iya tahinang nulay pabis salat-laat niin sakbisan sayin ti apikyo ellum may matatto pong tinais agam Islam makajari gantian no iyen hinang nulay hinang malaatlay duk hinang hap pagi Allah subhanahu wa ta'ala makasiruk malasa sinesine pinindahan no ene iyen hinang ni malaatin no hinang hap pagi Allah subhanahu wa ta'ala makasiruk malasa si sinesine pabalik magtaubat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan may matato pong tinais agama Islam. Iyan bilang ko introduction si isangim ininin. Demikian naman bilang introduction do isab. Kauru ta esebbi. Duk kauru niya ang banka ang makakalene. Iyan pasalan Al-Kutayyib Al-Saghir niya kitab diki-diki li Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Iyan inalenan ad-durusul muhimma li ammati al-ummah daran inin watasabutu po si panagnaan muqaddima. Iyan bisraku bang niya ang banayat atawanin surah song iyan minaanahan tasabut hadja in kutaybinin pagsakay pinandogahan duk pinayaman yen dialem nelay gaan niya amban kitabi
wa igay maglagi si ininen. Mas labi ne yene ka magpapangadjiin. Dumain ko nga diyawaan ka. Ang sumaguan mas labi ne si aaga magpapangadjiin. Ang banian may palanggungan si agam Islam. Hangkan pinugteng-pugteng we ko. Iye kitabiin mula-mulanin tinagnaan ang ban suratul Fatiha. Gay ke suratul Fatihain niya pitu ayat atau ennem mga pinalai pinabatok in Bismillahirrahmanirrahim. Kamaknahan no iti alhamdulillah hasupaya kamurahan kaam. Duksine ne amban yene makakalene. Pagya ito usi ito may matato kung tinais agama Islam. Kung bilang makaleman si kite dambuak Muslim. Magsambahayang kyo di alam 5 tahun. Atawanin pa 10 tahun sa ma'na sin Fatiha gita haki katauhan weno. Sa basahan sin Fatiha gay pebentel weno. Intad la isiin. Ine mahamman mapituhin. Ine sa amyaan papituhan mo bulak dunyahin. Okay pinain. Arak miyan signalin ko stel nignal. Ang banian may palanggungan si agama Islam bisan in mawdu'tu si pamandang bi duk pamandang tebi kemon tahinang wa tebi kahabael law duk sangem takale wa tebi agen-agen sinin hadja amban muhadara yene parkala itu sumagwanen kulang makasabut ne parkala mian ininen kulang masih makasabut ne parkala inin way ni amban me kauman tatudju ku pagsakay tinilaw amban me mukaddima iyene pa inte manunjuki palihalan sin agama Islam pa wallahi. Thumma wallah asal ga atid niya makasambong. Dape pa inte we ga aro bakas makaadji bisan walaupun bakas makaadji may matatuo pong tinais agama Islam. Nahangkan tuo si ituen. Hasupaya in kamilay mustaksil si tamanan takole induk tagaesin uska amle mihalabeyan bangsa ingge yene umabot ka am si poen ininen hatinen to si itu mula-mulanin yene amban me maana sensura pihun ko magsambahayan ko ipin kulay dialeman 10 tahun bang bein kahabaellew daayat hajja amban suratul Fatiha gita balik nunte pakale kyo si amban maana nihit kan ron maana ni pa inte iniakan dukniakan ni luone ke sinulat luone ke yene muhadara kulang maglabi dialem dambulan me matato pong tinais agama Islam bisan dumain tinuod binalikan weno tabalik weno iyene ilien sana sin makasusehin hek kan kaguruhante walillahi alhamdu wal minna sa gaan niya amban ka makatilewne ina be maanane ine panuanon biku awe hasupaya niya indanan ko sugusay ko ng bahayang kahaba waktu sa in ma'na suratul Fatiha in gebisan katauhan ko. Gebisan katauhan. Bagi mahammatan bi. Kaya kahan ng ban kita bi. Gaan niya lais in saguan. Sa kaya kahan ng ban kita bi. Mian kwe istel ta parambuli wa ito pasalan sin ibadatin. Bubinaan pamapituhan kita himbi wa Allah subhanahu wa ta'ala panuttuk. Yan ibadatullahi wahdahu la syarika la. Pamapanjarihan kita himbi Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon tudyo iye. Bu, yan inapaste bi, may pakarajaan sin dunya tu, pamakiseg kita bi hasupaya kita bi basag mag-ibadat. Sa iyo problemahin. Pinabasagten bi palihalan pakarajaan, bangsa inggit tadauhat tuwa ite bi, kamamisan duk kalanaban. Kahapan sin dunyahin, bune bang pag-akhiratten bi, iti ako sidang bulihan te bi. Bumahuto, duk siguraw, amban kita bi, kita sayo iyan, usmekene, makasayo sinduehin, banglain na dilem kubor. Iyo hati pinain. Ga tatunay we ako sampurna panunay. Yene pa mabuohan ako mapituha bulak dunyahin. Hatinin tag-ipon tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ang banian may palangguhan sa agama Islam hangkan tamanan importante manamalan. Yene in mawdu ininen sikita bi kemon. Sikita bi yene kemon aman ginuhawaran ko duk sinin amban ka ampakale duk makahati sin bahasa ininen hangkan tinagnaan ko amban ini surah al-Fatiha rukun sin sambahayang gay manjar in sambahayang yun bangga alain suratul Fatiha
Sa tuos ito ang binasa weno, mimpiampu kahabalaw bangkyo ng bahayang. Sa ma'na suratul Fatiha agi katauhan. Ubos in suratul Fatiha, gakyo siya nilaw bang sa inge, tahati weno kinatauhan weno. Gakyo siya maglugto, magtuyo, luon na pakale, luon na massa, ini na amban, ini manunjuki ma'na sin suratul Fatiha gana ipananggungan sa agama Islam. Antag ne, yene kalasate bis agamahin. Antag ne, kalasate bis Allah subhanahu wa ta'alahin. Antag ne, kalasate bi si Rasul sallallahu alaihi wasallam duk labi-labi ginhawa baranten bi antag ne. Bang bennal kalasahan mo ginhawa baran nun. Hatihon parkalainin. Pagka ininin tagna panilewan kao Allah subhanahu wa ta'ala at abot sila akhira. Bunay sab kita palinda. Hangkan pinugtang ko bang asal pa inte ili en sinabot dambua maudu HPN kemon. Ini panagnaan li aton dambua daras subjects. Sa pinugteng hadjain hasupaya gik am jumu mapakalehin atau mangeddo anulay. Gaaduin mina'anahan duk ma'na ini mufassal. Hatinin ma'nahan asal himpit manamalan. Mina'anahan hasupaya tahati wa itiwi bang ini in ma'na suratul Fatiha. Bang ini in ma'na surat min al-ikhlas. Bagi nagna amban diyawa. Bagi kulang maglabiin kita min pag-ayat aman suratul Ikhlas, suratul Nas, atau suratul Falaq, suratul Kafirun, surat An-Nasr, surat Tabbat, atau suratul Lahab, duk sampai iyan umabot kita ang sinimian, alhamdulillah, ubus, sangat-sangat dinambuaram-bua, iyan hap surah Az-Zalzala, suratul Zalzala, taubos wa ito ang sinimian, 17 kulang maglabi mian, 17 surah, iyan ito sabutin, inin niya ang ban kita makabalik ni kemon niyan, in surah iliyan, bubinaan waldo pag-ayat to ito kahaba waktu, bang kita binambahayang. Upapan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, ini ma'nanin, ini hatihanin, damikyanin, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, kul ya ayuhal kafirun, idha jaa nasrullahi wal fat, tabbat yada abi lahabi watab, li'ilafi Quraish, ara'ita alladhi yukadhibu biddin? Inna a'tainaka al-kawthar, sampai umabot hab suratul Zalzalah, dinambuak pananggungan sa agama Islam. Bang itu ang binalikan wa TV. Bang tamanan aalisuan ne, yan malikan ne dalam dan tahun biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Bisan dumain tinuod binalikan, daran hadja pinakale, daran hadja sa amyaan, yan pinakale amban basahan sin ayat le, amban ma'na sin ayat le biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Tabalik ko ini dalam dan tahun lay. Bang iangayat atau alin mas sa suratul Fatiha. Ta-imagine wa ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ta-imagine wa ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ta-imagine wa ini kabasat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ay kinatauhan wa ini ma'nanin. Hangkan hep mahuto in niyatin, maglayangan sa amin, pagigayta hati wa ito bang in binasatin. In ihtimamtin, in pag-importantite, mula-mula in sambahayangin, ko istel sumiyan-sumiyan hiti kabayaan nun. Ininin makapiligluhin, duk ininin makasusihin na palanggungan si agama Islam. Naamban ilian, ko ini pinainlay, tinagnaan ni kaamin duk ilian, baya bisa, biidnillah subhanahu wa ta'ala kaya mapakalihin, amban ilian, ko ini pina'iudulu, miyan tapos kemon, ini, miyan amban may surah, al-qisar, al-mufassal, ubos ko ito may pong tinais agama Islam, palinda kita si subject si kadua. Yan is kitab ad-durusul muhimma li'ammati al-umma. Arkanul Islam, rukun sin agama Islam. Bangkam tilaw kupiya rukun agama Islamin, pain bilime. Duk niya ape amban manusia Muslim ini makatangis-tangis pangatayanin. Asal bakas talibut, duk bakas kumaka muhadarah si dambua masjid bisa rukun sin agama Islam gay katauhan wa ini mang piye. Buparahal magsasambahayang na siya. La hawla wala quwwata illa billah. Nahangkan natin, hangkan iyene, nagna kita mismo ang banpoonan. Bang upama, si kaam mga tauhan iyan, alhamdulillah, magsyukur kaam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sisiya ga mga tauhan iyan. Sa sisiya ga makahati iyan. Pagyan niya ang ban kita bi. Simi zaman lay. Tapasagaran mo matatoy ga makaadji. Duk tapasagaran no sab ginawa baranin ga mabaya ang adji. Katauhan no may makanakin. Usampay taabot bahi magkalimanan ni si ko ito matatoy pong tinais agama Islam.
Bisan kau magkuddam dalam bilik no. Bisan ga niya makakita ka o maghedjit-hedjit da kau pakale-kale. Yan ang makna suratul Fatiha. Pakale-kale, bang ina rukun sin agama Islamin. Bang ina makna sin la ilaha illallah. Bang ina in sambahayangin. Bang ina in zakatin. Bang ina in puasehin. Bang ina in naik hajiin. Ga na niya reason. Alhamdulillah si waktu ko ito ininin. Kinatauhan no ano. Dukniya ni asal labayan no ngadji. Amban pa inte silahat. Sampai sigua lahat. Kung may waktu tabi ko ito ininin, maka adji kita bisan intag paluwahan ten bi alhamdulillah bang maniado internet nen. Duk agen kemon yene kay kahan mula-mulanan si yene lahat Middle East. Atawan bisan dumain Middle East bang puas naman mian Pilipinas sa agen salib awahi duk makanak niya ane yene tawasul ijtimai hatinan si social media. Baya na sa agi mga jiin. Baya na sa agi mapakalihin. Baya na sa mian game may begin. Iyan bilang introduction si kadue me pong tinai si agama Islam. Kuito rukun agama Islam. Ini ang rukun agama Islam. Tasabut we yene muallif sin kitab ininen. Si kadue subject arkanul Islam. Arkanul Islam. Bayanu arkanil Islami khamsatun. Rukun agama Islamin. Pinatampal wa musannif rahimahullahu ta'ala rukun agama Islamin 5. Esebon biun 5 rukun agama Islamin. Olom sin agama Islamin. Awaluha wa a'azzamuha tamanan hajjane duk panagnaanen syahadatu an la ilaha illallah. Esebinin kaisa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iyon si kaisa olom. Si kadua olom iqamus salah. Si katellu olom ita'uz zakah. Si keempat olom saum Ramadan. Si kalima olom hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini maghaji hab baitullahil haram. Tagnaan te ko dinambua-dambua. Nagna kita si kaisa rukun sin agama. Rukun agama Islamin ini kalimatut tauhid. Ini kalimat la ilaha illallah. Kun si sin surga. Miftahul jannah. Dukun si sinasine ga muslim mabaya iya mag-Islam. Bang sabut ni ininin makajari ni inalinan muslim. Pamante ko bang ini yene ka-importantihan sin kalimat ininen. Bang ine, yene ka-importantihan sin kalimat ininen. Ang banian may palanggungan sa agama Islam, pang payante, ine ka urkunin olom. Al-Islam, ine agama. Ine ma'na sin Islamin. Bangkam tilaw ko, ine ma'na agama Islamin. Niya hatu mas ang bankaam nga tauhan ni. Niya. Asal ko ina tasabut ko lehangkan ko istel yene mian taidrak ko taabot ko sa amyaan gaador ko patala manamalan asal mismo lairu tapit-tapit silahat sa tilaw ko parkala ininen parkala ininen gaan niya tahatine pa subhanallah sa alin muslim kiyo 10 tahun atawan ng 20 tahun usma'na al-Islam gaya katauhan mo. Bang niya makatilaw ka o sa amihan ng baninin bang ina agama Islam. Gabi kayo kalagihan. Gaya kayo subay kalagihan. Pentilaw ko men si ustad. Atawan ng kaatuan. Atawan ng si Toto. Iya baka mga jiin. Gaine. Ininin wajib si kemon muslim subay kinatauhan no ininin. Al-Islamu. Ine ma'na sin Islamin. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi subhanahu wa ta'ala. Iyene pagmatikuko pasurendel si Allah subhanahu wa ta'ala. Pasurendel si Allah subhanahu wa ta'ala. Yayin ma'na al-istislam. Bitawhid. Duk panawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istislamu lillahi bitawhid. Faman aba ay yastaslima lillah.
Sine-sine naggay surrender, duk gay magmatikuku, gay mag-ibadat. Tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, ini alam nilu mustakbir. Magtakabbur. Magtakabbur. Dambuwa panuhutan. Duk iye panuhutan, yene siye mutakabbirin, yene inalinan si Iblis, la'natullahi alayh. Wa ihangkan ga iye. Allah subhanahu wa ta'ala dinaak wa ni pasujud kemon. Pasi Adam alaihi salatu wassalam malingkanin si Iblis tuga mapasujudin. Naan si inin iya aman mustakbir. To si itu ay may matato apong tina si agama Islam. Banggay kayo magtawhid si Allah subhanahu wa ta'ala sampurna. Gay kayo magpamariyawa tudyo iya. Duggay kayo mag-ibadat. Yene tudyo iya hadya tunggal dendang-dendangan ne. Kaalinan kayo mustakbir epang si Iblis, la'natullah. Demikian nin, bang in manusyain, in ang mansugpat maanasin, yene al-Islam. Wa man istaslama lillahi wa li ghayrihi fahuwa musyrik. Sina-sina kompolmi si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kompolmi ruisab, si sadila man Allah subhanahu wa ta'ala, si tengad ibadat, alhasil makajari ia bahasa makibadat si atas dua niat si Allah subhanahu wa ta'ala, niat si makhluk. Aman si makhluk ko na pa ente Isa alaihi salatu wassalam, si Yahud. Ko si pa ente Nasara. Demikian nin si makhluk ko pa ente Uzair ibn Allah, si Yahud. Us aman kasinduehan mangakon Muslim sampai iyakan makajari. Numbay si Allah subhanahu wa ta'ala sa masin niya i'tiqadne amban pa inte ko may maglamaslay. Ibadat. Atau pamaku si jin. Ibadat. Atau ang pagsumbali li gayrillah. Ibadat. Alhasil hininangan wa ni sakutu Allah subhanahu wa ta'ala. Kau rumasin ito sabute bidnillah subhanahu wa ta'ala ne pasongsong me an iminen. Ambanian may palanggungan si agama Islam. Yene in agama Islamin tahatinu si atas dua ininen do. Dua ininen inilawan ni ininen. Adakala in aalu banggay mag-Islam atawanin bangga kompolmi si pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala alanin mustakbir. Bang aahin sa amin kompolmi si Allah subhanahu wa ta'ala sumagwanin ngahinang isakuto sa dili man Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-ibadat alanin un musyrik. Mafhum na in. Napamante ko may matatoy pong tina si agama Islam. Rukun agama Islamin ko na tasabot at ang sininan lime. Tandaan pinan ine tanda rukun agama Islamin. Tasabot amban hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, "Innal Islam bunya ala khamsin. Shahadati an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا." فمن تكو ركن سن آغما إسلامينين لime ubos panagnaanin duk tamanan langkew ne tamanan mulliyah duk gay manjari kemon ilian banggay dahu tahinang inin yene kalimatut tauhid syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bangkam tilaw ko ina ma'na sin kalimatut tauhid ininin. Ina ma'na la ilaha illallahin. Si la ilaha illallah daw kita. La ilaha illallah. Bangkyo magpain painno la ilaha illallah. Gaaniya Tuhan sinumba malaingkan Allah. Niya pa masih pagkakulang ni. Sa ine in daqiq atau ang ma'na daqiq, ma'na mahimpit manamalanin si pasalan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Yaga niya sinumba sa bennal, ga niya Tuhan sinumba sa bennal, teed malaingkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Palaihan sa bennal, banggay palaihan no sa bennal, alhasil sali idu sinumbano Allah subhanahu wa ta'ala, liduk sadya man Allah subhanahu wa ta'ala, bidarajat annahu al-ilah,
bahasa pagaian panuhanan do sa buhay mesisin duelay alhasil salik do iliin sumagwanin bang papihan no bihaqqin hatinan la ma'buda bihaqqin gaaniya Tuhan sinumbah sabennal alhasil kemon sa suko sinumbah sa dila man Allah subhanahu wa ta'ala gak bennal ubus malainkan Allah subhanahu wa ta'ala tiya asal inithbat na Allah subhanahu wa ta'ala asal subay ini matoo panumbahanin nanaan sinin gana kemon sa suko sinumba sa dila man Allah subhanahu wa ta'ala hangkan ini makna daqiq si pasalan makna la ilaha illallah subay la'i bihaqqin hatinan subay la'i sabennalin katauhan binayan do sa iyan pong tinais agama Islam pamante ko gaananiya pinakahap dhikir amban kalimatu tauhid la ilaha illallah la ilaha illallah a'zamul kalimati ala al-itlaq tamanan hajjane kalimat dukmulliyane kalimat sikemon ne bayuan ine binasa hangkan si waktu Musa alaihi salatu wassalam maku yallaytes yana sasabutan tuju Allah subhanahu wa ta'ala inakahan iya kalimatu tauhid ini la ilaha illallah pa in yana me kemon kana binabihan niya ni sisiyun maku bahasa in iya latest in kalimatu tauhid la ilaha illallah kamundang amantag na api asal andang latest sampai ku itu sampai ilarak in dunya gaan niya pagkapaid ne in kalimat Allah subhanahu wa ta'ala ininin ganiya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu dhikri la ilaha illallah tamanan hap ne duk lingkat duk afdal ne yan sasabutan si Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah gaan niya pinakahap pinakalingkat taman yan sasabutan inin pa Rasul sallallahu alaihi wasallam khairu du'ai du'a'u yawmi arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنن هاب ندواء بانس إلا وعرفة بناس سواء كدوك مأسيك نبيها مدومهلولي ين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تثبت سبوات كلبها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ينسي من bulan Ramadan mi'an من دهاتس هجة تبس سواء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قانني pinakahap amban kaot abot sila akhirat malingkan nen sisine sa makasabot hek ka amban yan dahatos lay dukmi makapamaharlika bikaw 10 yan raqaba hatinan banyaga iyan kalabihan yan kalimat ininen la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir na palaihan kalimatut tauhid la ilaha illallah ga niya sinumba sa bennal taed malaingkan nen Allah subhanahu wa ta'ala pinangga kemon hatinan ga atao sa suko sinumba sa dili man Allah subhanahu wa ta'ala la sharika la ga niya ay pang ga niya sa kutuneh lahul mulku si iyeru in pagmilikin walahul hamdu duk si iyeru yan pamujihan duk pananglitanin wa huwa ala kulli shay'in qadir duk Allah subhanahu wa ta'ala si kemon ine makagees sampurna gees nen duk kawasenen yan Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang magkabtangan Allah tabaraka wa ta'ala wa ma arsalna min qablika من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهمانون ببه dumain hadja in kalimatut tauhid in la ilaha illallah yan si panghuat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa si kemon karasulan hangkan ni pa Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna dugga ko magpaturun duk magpabao si dahel pa amban kao amban yan bangsa karasulan malainkan nin illa nuhi ilaihi malainkan pinabuohan wahi
wa ku pa Allah subhanahu wa ta'ala in ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun. Gaan niya Tuhan sa bennal at sinumba malaingkanen ako rupain Allah subhanahu wa ta'ala fa'budun numba ka am tuju ako. Numba ka am tuju ako. Demikianen may matatoy pong tinay si agama Islam kemon karasulan tagna pamoore kaumande yene ngalinganan kalimatut tauhid dinin. Yene la ilaha illallah pain Allah subhanahu wa ta'ala u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Numbak am si Allah subhanahu wa ta'ala ma lakum min ilahin ghairu. Gaben niya Tuhan sinumba sa dili ang baniye. Gaan niya Tuhan sinumba sa bennal sa dili ang baniye. Yan ang ban Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyanen in kalimatut tauhid ninen due rukunnen. Due yene rukunnen. Esebesebon bi. Kalimatut tauhid pie ko rukunnen due. Tahu kan dali Ine amban rukun si kaisa. Rukun si kaisa may matato pong tina si agama Islam. An-nafyu. An-nafyu. Rukun si kadue al-ithbat. Kau kam tatilew. Minain piya rukun la ilaha illallahin. Problema na sab kita banggay katauhan ti bisan rukun la ilaha illallah. Iyo do tasabbut wa no kahaba ellew duksangem. Iyo do tahinang no pa tabako sumaguan te petaman beheru. Si maana duksirukun ga atahati wa no bang ine. Hugaga may pong tina si agama Islam na hangkan tuo si ituen inakahan kaam duk magpaeseb pinaeseb kita bi hasupayan niya taparuli we tabi yene mi an amban painte paeseb ininen pagi tamanan importante na ituen. Pagi ituen gamot duk poonin. Gamot duk poonin problemahin bang magkap gamot duk poonin sa ingenente. Sa ingene. Pamante ko. Ine in nafi la ilaha. Gay kompleto bang gay la idue ininen do. La ilaha ga niya Tuhan. Alhasil pangpanggaano muattal gay pag may maggura in kalimatin inen. Bangan jaga upain illallah al-ithbat minatattap po hekkaru sa dili sa amyaan. Mag-atap atawanin magsali sumagwanin bang laiin karuwe ininen in rukun la ilaha illallah la ilaha in nafi ithbatin illallah la ilaha illallah. Kataw kami naruin. Demikianen wa ithbatun khasun lil ibadati bikulli ma'aniha lillahi subhanahu wa ta'ala. Amban ilian sinapiduk ithbat iyan pamatatap tinartan tuhadjas si ibadat si kemon ni bayuan ma'na ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala tunggal dinangan ro. Kemon bayuan ibadat bisan kanyaan nin diki-diki kwe paintay na drok tapong. Amban ibadat qalbiyah yan i'tiqad nu tuju Allah subhanahu wa ta'ala subay tunggal tuju iye. Atawa ini namban hinang yene manunjuki si ibadat ga niya subay yene pamapihan nu yamalingkanen si Allah subhanahu wa ta'ala. Faman nafa wa lam yuthbit la yakunu muwahhidan sinesine mangga sa sinesine manganay mangga painte hatinan magnafi hajaye buga inithbat wa Allah subhanahu wa ta'ala gay kaalinan muwahhid gay kaalinan sampurna panauhid gay kaalinan magtatauhid damikyanan wa man athbata wa lam yanfi la yakunu muwahhida
Sine-sine matatap hajjasa gak binetta duwene, duga ini i'tiqad duwene, yana inna fihin tu'us itu en geru sab kaalinan muwahhid. Sa mekeru kaalinan muwahhid bang la isi iyan ini kaduere. Pain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana. Dina aku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke orang buat ipun. Allah ta'budu. Daka am numba. Daka am numba. Iyan nafi. Illa iyah. Malainkanen si Allah subhanahu wa ta'ala hadukam. Wabil walidain ihsana duk magpahap kam si dua mata to ebi. Alhasil tu situ an la isian in nafihin duk ithbat. Demikian ang sikaptangan pi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Dugga si taraak. Dugga taraak. Yene in manusyain sabab in Qur'aninin. Alhasil yene pangandaakan Qur'aninin duk pangandaakan me kakitab-kitaban dehelu amban me yene zaman Musa alaihi salatu wassalam atau Isa alaihi salatu wassalam duk sine amban me kanabi-nabihan illa liya'budu malainkan numba siyen si Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisin ikhlas aten inte men mukhlisin khalas bananuin duan khalas ubos naqa safi hatinan asal lisin manamal ga'ni obol-obol ne tunggal du tuju Allah subhanahu wa ta'ala tunggal du tuju Allah subhanahu wa ta'ala pain bi Allah tabaraka wa ta'ala ala lillahi din al khalis ini in agama inen si Allah subhanahu wa ta'ala asal subay ted siya tunggal khalis kau tahatibang ini makna ini khalisin. Pain Allah subhanahu wa ta'ala pe wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Numba ka amsa Allah subhanahu wa ta'ala dukdah ka am magsakutu tuju iya bisan pa in alhasil ine ambal ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala da hinanganun sakutu da hinanganun syarik sawe. Demikian yang pain Allah subhanahu wa ta'ala. Innani ala lisan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Innani bara'um mimma ta'budun. Bennalan in aku ininin. Gak niya eke ku gak niya. Yene pakai alam ko sinumbabi UN. Alhasil magpatalibun. Miki pa elig. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pinangga we ene ilien ga sinaksian we ene ga tinayunan we ene ga tumawa alhasil yene si sinumbabi yuen ga ku pa en lu si yuene illa alladhi fatarani malainkanen si magpapanjari ako Hindu si magpapanjari ako Hindu yen panumbahan kun duk ien pamakuhan ko ina tulong tabangin pan Allah subhanahu wa ta'ala pe hekka manamal aman adilla menunjukin ang sininan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut walaqad ba'athna sabenna ted tapabao kami si kamon ummat si kamon nation an i'budu Allah rasul hinapusan ng panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam an i'budu Allah numba ka si Allah subhanahu wa ta'ala tunggal wajtanibu at-taghut duk bahalli ka amban sinumba sa dili aman Allah subhanahu wa ta'ala pan Allah subhanahu wa ta'ala pe faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa ay la ilaha illa Allah faman yakfur sinesina magkufur si sinumba sa dili aman Allah subhanahu wa ta'ala
wa yu'min billah duk magkahagad iya si Allah subhanahu wa ta'ala faqad istamsaka bil urwatil wuthqa sabennal tasampurna wa in kalimatut tauhid duk pangaput ni si kalimatut tauhid yan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah daw kita. Gabila si Muhammadur Rasulullah. Fa-tauhid kufrun bit-taghut wa imanun billah. In tauhid ini magkufur kayo si sinumba sa dili man Allah subhanahu wa ta'ala, duk mag-iman kayo tuju Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Ya ininin tanda si kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Dumain hajjak kalimat ininin o paano sayan la ilaha illallah. Tepet-tepet teman sayan. Harga manamalan in la ilaha illallah ininin. Harga manamalan. Gata anubi Rasul sallallahu alaihi wasallam ngakahan kita bi tasabut si hadis niya dan buah ipun magmaksiyat tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa niya talabis iye malaingkanin amban hinapusan kamatay nila sa inakano ina amban umat delu yan kalimat continue te magmaap ka mag-reconnect kay ano kumiyaan ang baniin may matatto pong tinais agama Islam sugpat si bisara ka umalihan timiyaan pasalan ini dambu alilla tasabut nin sa kalimatut tauhid la ilaha illallah bukemon ni ina dusen nila igaaniya at kemon umul nila lunglun na jaddu siya tuju Allah subhanahu wa ta'ala lunglun na jaddu siya Allah subhanahu wa ta'ala us dambuwa sijilla inip sijilla inin pagsulatan mian kemon sa suku hinang manusia tinimbang ni kakahinang ninin us inatu asal magmunakin ni upay nasal dilem min ashab sa'ir aman mi'a yene dilem narkali gaya kompolmi napiyong ko dalam basa pinaatu si yene hinang ni puan tahun nin dalam basa palaihan kahapan nin iendu yan kahapan nin tagasulat hadja la ilaha illallah la ilaha illallah binettad ni kalatan sidang kepak pag binettad in la ilaha illallah tunggang in kalatan buparahal dan buadu yen subhanallah hangkan kalabihan sin kalimatut tauhid asal hajja manamalan nahangkan subay tuo si ituen fokus kita bi manamalan bisan daran tasabut te biduk daran takalete bi amban ne duk sinesine ne ina kaguruhan seban kita bi duk subay gay kita bi magtagaful hatinen gay tanto importante weto ipakarajya niin buparahal inin kok nen hati pagibang magkaat inin may palanggungan si agama Islam kaya mo duano nuli magkaat ibadat nuli nahangkan subay yene mian hargaan te in kalimat ininen si inadjian neke hinati labi-labi binebegan nung mabot kita si yene mian kaptangan mian la ilaha illallah dumain pa in itu en hadja kalimat ga'niya ma'anane ga'niya katudjananne sumagwaanin asal ko ini pinainlay tamanan hajjin itu bang si Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang may pong tinais agama Islam in kalimat tu dumain ni hajjapain saukat ni kayo taon nabot kalimatut tauhid wa bahasa marahin ini dumain iyan dambuwa iyan
Sumaguan gay pe saktur gay pe kompleto. Ine meke saktu meke kompleto. Tuhutun kemon sa suku pangandaakan ini kalimatut tauhidin. Gania guna kalimatut tauhid bisan pe basano Allah sangem. Gania hignaan ni. Bangkan ya annun duhinangan nu sakutu sadili amman Allah subhanahu wa ta'ala. Hadinan masa kyo kalimatut tauhid, masa kyo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sa ina hinangon iyo kyo piyo haplehak batu. Inayin makumaku kyo si jin. Iyan asyirk. Damikyanin, nabot kyo la ilaha illallah, sa iyo kyo piyo maglamas sa penunok. Mikipatapit kyo, mikipatalibon kyo si jin. Gaya magkuna si kao kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Bisan pa yung katauhan no maananin. Dukbisan pa kayo yan, inin amban ibadat hinang no, sa abang hinangan no, rusaku tuju Allah subhanahu wa ta'ala, gano'n gunan. Gaya magkuna bisan pa tasabot no mimpiyampu atau mimpiyahatos, sa pamakuhan no sa dilyaman Allah subhanahu wa ta'ala. Buhin saytanin, may batatoy, pong tinay sa agama Islam, bright, ngakal, magpasalingo tao, magpasalingo si ina-ine. Ni akis sa zaman lay. Iyan na inaayinin asa mabaya seban si ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paghatu kulang si ilmu, dukta eddo iyasasat sin syaitan, si dambuwa inatampat palingan-lingan ayinin. Paganunin niya takita wa sa amin kura, misara. O kiyo pa inin mabaya, kiyo pa inin ng bahayang Habbaytullahil haram kahaba waktu asar. Nasina kyo gimabaya, ay napay nawe. Sa pain ne pasujud hadya kyo si ako mintedde. As-sajdatu li ghairillahi syirkun akbar. In pasujud hadya si kuralay, ini ne amban kinabayaan nen tinuhut ni. Naben nalbasa makasambayang kahaba waktu Habbaytullahil haram. Aman may takayul, aman may ano jayin, takhayil. Pangannalan si Baitullahil Haram, makagees, yan in saytanin, mapatta Baitullahil Haram. Basa iniya makasambahin si Baitullahil Haram, ini kayo gaahati. Na ininin, aman pananasat sin saytan, nabisan pe kayo, inene, yan sabut no, iyan painte kalimatut tauhid inen gayru magguna bangka ni anun nuhut painte ine jin nuhut syaitan pagi ngalepas kaawiliin tag panagnaan lay dinakduk yung mag-ibadat sa pagpasong ne kao na minulahin napihong ko dinakadya pasujud minted de magkaat kemon sa suko yan ibadat na lay iyan hawa miyan kabasag painte sin yan miyan syaitanin. Iya matatoy pong tinay sa agama Islam. Gay magguna in kalimatut tauhidin in la ilaha illallah. Bangka ni annon doyuro kayo mako si pakuburan. Bang kayo piyo si pakuburan Allah subhanahu wa ta'ala pamakuhan nun doy. Sa ngihina nga kayo wasila si dalam kubur lay. Iya naman may tawassul men mamnu' wasilatun ila syirk. Atau inalinan syirk asghar. Sumaguan bang pasong-pasong na bang pamakuhan nun na si dapo kubur layga niya dapat syirkun akbar. Waliyadu billah. Nabisan pa kayo nabot kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Ga niya gunani. Bang kaniyaan nundu numba si batu. Bang kaniyaan nundu magtawap si kubur, mako si kubur. Atawanan si jin, atawanan si nun. Ine na sa amiyaan amban, yene si dumain ga niya makagies na malingkanan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianin yene in kalimat ininin asa suberu tunggal si Allah subhanahu wa ta'ala pagibangkyo ma'ibadat si sadili aman Allah subhanahu wa ta'ala useless do sa asal ibadatin sa subitin khalis pan Allah subhanahu wa ta'ala aja'ala al-alihata ilahan wahida yan si ala lisani kufar
Pege ngalingan panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtag-ipon si Allah subhanahu wa ta'ala tunggal ng buwaro. Aja'ala al-alihata ilaha wahida. Ina hinina ngone iyane Tuhan mahikali hata sinumbanan hek kamanamalan hinang basa ng buwasa. Inna hadha la shay'un ujab. Amman ay pakarajaan inen pakarajaan makainu-inu te. Pakarajaan makainu-inu. Bang payam te panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu pinaboo in iyalay si kauman ina bangsa Quraish hangkan hepik kasi nagga manamalan. Tahati wede in ma'na la ilaha illallah. Tahati wede in ma'na la ilaha illallah. Sumagwaanin ga tinayma wede sabab istikbar. Pagtakabbur de tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum bannalin in shay'in. Bang kanya in shay'in. Bang niya ang anda aksiye, magkabtangan, pinain misara ka ambe, ngabtang ka am, la ilaha illallah yastakbirun. Ang takabbur siya. At yun hindi siya mabaya. Katauhan din yung maana la ilaha illallahin. Katauhan din madlul la ilaha illallahin. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Ini bahasa ambanan kami. Tuhan kami sinumba kamundang ilian pesi atao mag anyam-anyam bisyara ilian majnun binelew. Ini maksud din nasi panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inalian binelew. Inalian syair. Wama huwa bisyair. Wama huwa bisyair. Demikianin may pangtina sa agama Islam bangkanian mundo magtag-ipon sa bennal si Allah subhanahu wa ta'ala dugga niya maksud nuturi ta bulak dunya ininin iyan maksud a'azam hatinan tamanan hajja na ini magtag-ipon tuju iya dahil nanganon iya sa kuto. Dahil nanganon iya sa kuto. Gaanin niya pinakahadje. Iyan duse ang hinangan no Allah subhanahu wa ta'ala nid. Hinangan no Allah subhanahu wa ta'ala yan sa kuto. Pagibang kaniyaan nun do magkupur si sinumba sa dila man Allah subhanahu wa ta'ala mag-iman kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala iya tunggal do sa bennal in kao tadawhat to eno. Iyan in kinabayaan كلمة التوحيد يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحاصل أن لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا حقق ما دل عليه إنين حاصل ثمرة بوأن إن كلمة التوحيد إنين magkagunahan inin si aama misra iyahin uk aama ngabdang iyahin bang tasampurna awa ini idha haqqaqat ma dallat alayhi yani tasampurna awa ini kinabayaan kalimatut tauhid kama qala al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah pinangga awa ini kemon sa suko sinumba sa dili man Allah subhanahu wa ta'ala muthbitan al-ibada lillah pinatatap wa na iyan ibadat nga niya at sa dili ina na amban bayuan ibadat bisan sa inga diki na tawanin nahutnen malengkan nin si Allah subhanahu wa ta'ala tunggal din dangan nito fala yad'u ila Allah gayam ma ku malengkan nin si Allah subhanahu wa ta'ala gayam magtawakkal malengkan nin si Allah subhanahu wa ta'ala gayam magsumbali malengkan nin si Allah subhanahu wa ta'ala gayam magnadar malengkan nin si Allah subhanahu wa ta'ala. أما النذر عبادة الذبح عبادة توكل عبادة بقصال السدين من الله سبحانه وتعالى تلقلو الشرك ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله قأنية مقجاري سنمبا أتوان فما pilihan yana ibadat sa dili man Allah subhanahu wa ta'ala قأنية مقجاري betul pun kena sa agama Islam palindan kita tasabut na miyan makna la ilaha illallahin surut la ilaha illallah piya ko miyan duwe
si ko rukun la ilaha illallah duwe ko itu paling dak kita si syurut sebesabon bi in syurutininen problema manamalan katauhanun okay la ilaha illallah katauhanun ne rukun la ilaha illallah in an-nafy wal ithbat in la ilaha nafyun ithbat illallah iyan rukun si kaduhin rukun si kaisain la ilaha rukun si kaduhin illallah subay la in duwe inin gay makajari magsape pagpalinda kita si syurut wa amma syurutu la ilaha illallah fahiya al-ilmu al-munafi lil-jahl wal-yaqinu al-munafi lil-shak wal-ikhlasu al-munafi lil-shirk والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافي للبغض والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله وقد جمعت في البيتين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها wadapun in syurut la ilaha illallahin walau may pong tinasi agama Islam walau syurut la ilaha illallahin sebut ko jako men ilaro saja us meke dambor buate al ilmu al munafi lil jahl subay katauhan no ma'na la ilaha illallahin lawan sin kadahil hatinen nasusya manawang gay katauhan no kalimat ininin law sangam sabut nus gay katauhan no ma'nanan us pandak-pandak na pipain samian al-yaqinu al-munafi lish-shak yan siguraw kyo si ilmu nulay duk si kalimat ininin gaaniya pagduwe-ruwe makalapas ka o pagdunya no sampay elaw akhirat lawan sin pagduwe-ruwe iyan pa intene syarat si kaduwe si katalunen al-ikhlasu al-munafi lish-shirk yan ikhlas kyo al-hasil khalis min gaaniya awal-awal gaaniya sakutune al-munafi lish-shirk lawan sin asyirk hatinan in syirkinin magsawe magsakutu sikapinin yan sikaampat amban yene syurut la ilaha illallah as-sidqu al-munafi lil-kadhib yene magsabernal no in la ilaha illallahin aka la ilaha illallahin pangandaakan la ilaha illallahin di kayo ninaknum basadila man Allah subhanahu wa ta'ala lawan nan sil kadhib da putingon niya. Bagi bang putingon ga niya dapat ka o magkalusungan in dunya sampai Allah akhirat. Al-mahabbah kalasahan mo niya. Kalasahan no in la ilaha illallah in kalimatin in paggiya ininin makalapas ka o hinang bandunya labinin bang si Allah akhirat. Yan munafi li al-bughd. Lawan sin kabunsi. Al-inqiyad al-munafi lit-tark subebegan no kinang no lawan inambanan. Damikyan nin sikapito al-qabul subay tayma'nu ine yan sa amin na kalimatin inin al-munafi lirad yan lawan sin gay panayma inambanan al-kufru bima yu'badu min dunillah yan magkufur keo si ine ne sinumba sa dili aman Allah subhanahu wa ta'ala gay keo kakad duman niya japan sinumbahin subay keo pasujud si sanam si yan anulo miyaan inatayuan santulo hekka bayuan ibadat kemon sa suko ibadat bang hinang sa dili aman Allah subhanahu wa ta'ala shirk yan gaan niya pagduweruwe nahangkan subay hatinunin kau hadja bahasa panghatibin yan kupurin bang kyo bahasa pasujud si sanam si yan santo dumain sa iriin sa inene bayuan hinang ibadat tawakkal damikyanin al-isti'ana wal-istighatha pamako tuju Allah subhanahu wa ta'ala ni makakol ug magagis man kan niya no us ngahinang kyo pamakuhano sa dili atawanin miha kyo pamakuhano sa dili magkaat kyo na sinin palanggungan sa agama Islam pamante ko tag na ante insurutin inen inta takasuat insurutin amban me yene tasabbut walo na an sinin may palanggungan sa agama Islam bang pinayaman syurutus salah surut sa bahayangin intag daeddo damikyan ng surutul hajj luor bila iro amban nene mian amban nusus duk sa dili pe amban nene painte ibadat le bugay man jari
amman haji nike, si puasa nike, niya syurut ni oen, si zakat nike. Demikianin naan sin surut la ilaha illallah banggay lai kompleto jukup kemon. Banggay lai kompleto yan jukup kemon. Qila li Wahb ibn Munabbi, niya magpain pa si Wahb ibn Munabbi rahimahullah, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Dumain ke la ilaha illallah kunci sin surga? Qala bala. Fa inni awe wa isa. Walakin laysa miftahun. Dumain niya jawa kunci illa malainkan nin lahu asnan taga tangga-tangga yuen. Pagagay makaluka mangalay ina tangga-tangga nin sa iyan dusab. Pa inji tabi miftahin lahu asnan futihalak. Bang tekka kyo ngaluka gawang yuen mag-atap magtawa duksarta taga impen iilien luka wen gawang yuen. Wa illa lam yuftah lak. Gayan atawa isa bang yan sa di bino ano mapun gani impennen gay yan mian luka wa no gay yan luka wa no. Alhasil tu ito may patatoy pong tina sa agama Islam dumain ni hajja wa bang tasabut no la ilaha illallahin bisan nagi katawhan no duggay ni hinang niya sa suko pangandaakan sin surutinin gay dumain. Alhasil bisan do kay mabaya nga luka surga. Paasek si agama atau ini sa amyaan bangga laay do in surut inin gayro luka weno. Gayro luka weno. Nahangkan addi antewin mahantap mahimpit manamalan me pong tinaay si agama Islam. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala bang payamte fa in qala qailun inna mujarrad an-nutq bi syahadati an la ilaha illallah yanfa. Bang niya magpain pinain bang hadya kayo makasabot ina la ilaha illallah basta magguna iliin. Magbang daw kam dali. Allahu akbar. Raw ka madali. Allahu akbar. Allah, sallallahu la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. صلوا في بيوتكم. صلوا في بيوتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة محمد وصلاة الخضير والبحث مقام محمد ini ko men hinapusan tapainten bang hadya kyo nabut pa sa la ilaha illallah magguna ni sikawi gani asyurut ni gani rukun pa inte tasabut no gay palanggungan si agama Islam gay magguna ini way bang asal magguna
Pain Allah subhanahu wa ta'ala si suratul al-munafiqun. Al-munafiqun. Pain idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Innaka la rasulullah. Bangtek kasi ka o kay rasul. Ina may siya munafiqin. Qalu magkabtangan siya iyan nashhadu. Magnagsaksi kami. Bennal kay rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ini magguna siya iyan. Iyan bisarada lay. Demikianan si bisarada pe idza laqul ladina amanu bang si magkasuaduk me siya iyan mag-iman magpamanatsa si Allah subhanahu wa ta'ala qalu amanna. Magkahagarip kami. Ini magguna si sip. Ini bisarap dala di hajayan. Gay magguna iniin. Gay magguna. Alhasil, la ilaha illallahin, la tuqbalu min qailah bimujarradin nut. Gay tinayma si ama misraim bang teppet na ila pala nukdilla. Walam ya'mal bimuqtadaha. Dugga hininang wa bang inin pangandaakan in la ilaha illallahin. Gay magguna yun. جاء عن الحسن البصري رحمه الله نأتك بسي أين حسن البصري أنه قيل له بأن المشرعي إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة نيا بأن مقبدانا بان سيني مقبائن لا إله إلا الله مقاسكي سورغا فقال من قال لا إله إلا الله سيني إيه مقسبت لا إله إلا الله فأدى حقها تنونا يوانا كبتوتني الحاصل يا كبتوتني ركن وفرضها دخل الجنة دقنية بنا فرض وكلمة التوحيد إن لا إله إلا الله إنين مقاسك يسرها الحاصل بمجرد القول بلا إله إلا الله جاي مقونا إليين بان جاي ببقانو سمبورنا وأما شروط لا إله إلا الله فهي الأول العلم المنافي للجهل بيتو كده شيء شرحنا تك إسا بيت والو من تثبتنا السبب بي والو تثبت شروط لا إله إلا الله تك إسا العلم المنافي للجهل يعني علم لون سن كجاهل العلم بمعناها نفيا وإثباتا كتهاتي وينو كتأوها وينو in la ilaha illallah lay sinapiruk ithbat pinangga awenu pinatat pinangga awenu sa suku kemon sa sinumba sa dilaman Allah subhanahu wa ta'ala us yeru tep sinumba sa bennali ni Allah subhanahu wa ta'ala innapyan wa ithbata katauhan wenu yene wa haqiqatu ma dallat alayhi min tauhidillah do kasabennalanen menunjukin si pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala pagparambus-bus tuju yes ibadat ga niya saddili wal kufru bima yu'badu min dunillah duk magkupur yana si sinumba sa dila man Allah subhanahu wa ta'ala ko ini sikap tangan ne u'budu Allah ma lakum min ilahin ghairu numba kam sa Allah subhanahu wa ta'ala gani Tuhan sinumba bisa dila man iye wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a numba kam sa Allah subhanahu wa ta'ala dakam magsakutu tujuye wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din shaddiba billahi man ini ayat وقوله المنافي للجهل دك بالشرانه ين منافي للجهل علما صحيحا أي علما صحيحا إن علم صحيح تموئين وفهما قويما ين pemaham bentel لهذه الكلمة العصر bang sala pag maananon dili kaw paluas binaan maninin ين الجهل والجاهلين فإن قالها بلا علم بمعناها ومدلولها فإنها لا تنفعه سين makakabtang in la ilaha illallah siga ni pangingat ni rupang hati ni si la ilaha illallah gairu maguna pa siya way pa Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat fa'lam hatihun bennal ted la ilaha illallah gani Tuhan sa bennal sinumbaten malingkan Allah subhanahu wa ta'ala wastaghfir li dhanbik miki ampun keo
si pardusihan nulay walil mu'minina wal mu'minat duk si siye mu'min duk mu'min lalla ruk mu'min dende. Najin tinagnaan Allah subhanahu wa ta'ala in jumla si ayat ininin al-ilm. Pag ininin pool na inuk in asas. Duk gamutin. Problemahin. Bang hadja kebatan behenu mga tauhan in la ilaha illallah. Siya gay katauhan no bang ina maananen. Bang ina in maksudnen. Bang ina in katudyanan nen gay dumaguna si kaon kalimat tauhid inin. Bang gay katauhan no maananen. Bang gay katauhan no yun min maksudnen. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Melainkan si sine-sine ini nabut la ilaha illallah shahida bil haqqi ini kalimat tauhid. Wa hum ya'lamun. Subay kinatauhan wa dayin. Problema bang kyo nabut in kalimat ini sa gay kinatauhan in ma'nanin. Gay kinatauhan no yene in maksudin. Pain mesya mufassirun illa man shahida bil haqqi la ilaha illallah. La ilaha illallah yene wahum ya'lamuna ma'na ma shahidu bihi. Katauhan de bang ini in ma'na atau ini saksi de yene la ilaha illallah ni. Tasabut fi sahih Muslim aman Rasul sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam paman bi ini أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. سين ما تيدك كتوهن ين معنى لا إله إلا الله أنه لا إله إلا الله دخل الجنة مقعد شرقا. لماذا بمجرد القول باللسان سمقوانا سبحنين وأنقوتا سكدوه اليقين أساسي قراو منافي للشك لوان سين هنا بقدروه. اليقين هو تمام العلم وكماله. Ini ka kompleto sin ilmu ga gay bekyo asal siguro bekyo ga niya mian pagdueruenu gay kyo magdueru si kalimat ininen. Hangkan pa Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Yeru mu'min saben nalin alladhina amanu billah yene insiya in mag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala duk si Rasulullah thumma lam yartabu usga si magduerwe. Sino yan? Ga si yene magduerwe si pamarat saya lay, si pag-iman delay, si pag-tauhid delay. Nahtuo si ito hangkan subay niya yene in yaqin as-sadiqa al-aqida as-sadiqa as-sahiha. Siguraw ko sa kalimat tauhid gay pagdueruhan in kalimat ini ga niya ine mian pagdueruhan no hangkat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam pe annahu man qala ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihi ma 'abdun ghayra shakkin fihi ma illa dakhala al-jannah. Saksianku naksiku bennal tiyan Allah subhanahu wa ta'ala gani Tuhan sinumba malingkanen iya sa bennal malingkanen iya ru duk aku Rasul Allah subhanahu wa ta'ala ganiya amban ipun taabot hukum mate iye buga iye magdueruwe si kalimat ini malingkan makasik surga. Tuhan kita bi. Alhasil itu yung daga syarat yakin aso siguraw yakinin lawan sin asyak pagdueruwe. Siguraw kayo. Tasabot sa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam man laqita min wara'i hadha al-ha'id يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. سينة تقسوانه أمبن بكوتان بين الحائط دندينين يشهد أن لا إله إلا الله مغنيك ساكسي سيش الله سبحانه وتعالى قاني أتوهن سبنا سنوبة مستيقنا سيقورا وتئر قاني أبقى دويروه أمبن دلم پنغاتيانه يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله فبشره الجنة. Pakai gegun niya pasin-sinahon niya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surga pamulian niya patutoy pong tinay sa agama Islam. Fala budda an takuna nabi'atan an yaqin subay asal billahi pulnaan ina magyakin kiyo ga niya pagduro. Sikatelu. Amban surut sin la ilaha illallah al-ikhlasu al-munafi lisyirki wa riya. Ikhlas ini enggak benia obol-obol enggak niya epang-epang ni sa amihan munafi lisyirk ina dawan
sin pagsyirik lay. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dugahip siya taraak yan. Yan may siya yan pasalan sin Quran yan dinak siya. Aw si Quran atawanin yan may umat marumelulay. Man may Yahud, Nasara, malingkan yan dinak siya yan. Liya'budullah, magtag-ipon sa bennal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ga'niya sa dila ba niya? Lahuddin. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, ala lillahi din la khalis. Demikian yang tersabut di sikap tangan penguasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as'alun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ya tamanan kaya ganne manusia taawad si Allah akhirat si syafaat duk taman duk yan taman magkapatutan na si syafaat penguasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah qiyamat sine makasabot kalimatut tauhid la ilaha illallah khalisan gani obol-obol niya tinan mian asa siguraw iya duk tahati way na in maananen duk gani obol-obol ni gani iya ne mian epang-epang ne tunggal tuju Allah subhanahu wa ta'ala khalisan min qalbi yey an sinapatu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian si makna al-khalis. Yani makna al-khalis ini lugatan pada Allah subhanahu wa ta'ala wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butuniha min bayni farthi wa damin labana khalisan sabighan lisyaribin. Man khalis, yani makna sin khalis kita duk benna teed niya sikaam. Niya pengurungkaam Allah subhanahu wa ta'ala al-an'am. Ini aman mi an'am. Tasabut an'am wen bangay telu. Unta, sapi, kambing. Unta, sapi, kambing. La'ibrah. Iya si telu ini nen. Niya ibrah tu si itu ilah. Pengaduan tabi pengajian. Pengaduan tabi sa'mian. Ini pa'asib. Nusqikum. Gitanto basak suala kulay. Pimi ko bang upama may kam sinduelo. Nakakuha sa kami. Nusqikum mimma fi butuniha. Painom kami kaam ang banina di alam beteng hinayplay al-an'am laye min bayni parthin wadam. Gay keniya melaha dalam beteng hinayip. Ubus pinagua bila yang ban susunalay ini komian labana. Bang pinampayam magsagat ipituin. Niya alaha dialen atawa ini na sa amin bohe. Pagay inginom niya sumagwa nin ang ban hikmat ilahiyah. Duga niya makakulay nuk makagies ni. Labana pagwa bila ya ban susunalay ad-dhir yani mian laban khalis ye ga'niya ano ni ga'niya men saget-saget ni aman laha kasi ini ni hap manamalan inom bang tu siya ako tu hap siya ano okay nakauha tu headset no mangkuin ano hindi sabi karo ngaka. فإخلاص العبادة لله رب العالمين أن تكون العبادة صافيا نقيا الحاصل بان عبادة تجو الله سبحانه وتعالى عشان سبت الدسن من ملان ga'niya ipang ni ga'niya sali ini ga'niya ini obol na ibarat pa ente ni buhayin. Sika ampat aman surut sin la ilaha illallah as-sidqu al-munafi lil-kadhib. Subay sabennal in kalimat ininen sa bennal no duk bangkyo ngabtang na bennal bisa bennal ang bandelem ate ineddo ang bandelem ini pangatiyam pa Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu man qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahu Allahu على النار ما من عبد ga'niya amban nini ipon magnaiksak si is Allah subhanahu wa ta'ala ga'niya Tuhan saben na sinumba malingkanin iro
duk benna in Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul Allah subhanahu wa ta'ala sidqan to yene sikaptangan nilay min qalbihi amban dalam pangatian illa harramahu Allahu ala nar malingkanin hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala si innarkain ganin mi amban manusia ininin abe hinaram ni sikau innarkain ini pemuliaan ini tumbasin surga Allah subhanahu wa ta'ala surga Allah subhanahu wa ta'ala nahangkan tu situ taga syarat yene in panabbut sin kalimatut tauhid sidkan subay yene to pamisaraihin dumain hajaddel maglatipanin sa amian sa ga ini atika do pangatian ga ini atika do pangatian wa me hal me si munafiq kinabtang wa dalain sa sadil yang pangatianin sikaptangan Allah subhanahu wa ta'ala إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون apabila tekka sikao siya munafiqin qalu nashhadu magkabtangan siya magnaisaksi kami bennal kay rasul Allah subhanahu wa ta'ala wallahu duk Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu katauhanne innaka ka bennalan in kao la rasuluhu rasulne rasul Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yashhadu tiyan na sininin magnaik saksi bahasa naksi yene mesya munafikin wa bennal rasul sallallahu alaihi wasallam rasul Allah sa tiu si ituen pain Allah ta'ala wallahu duk Allah subhanahu wa ta'ala yashhadu naksi bennal te'ed yene mesi munafikin lakadhibun dustaan duk putingan alhasil ilagtikan hadja delade wa iya le rasul atau ngalagtik hadja la ilaha illallah supaya maksum in sa amen lahaden sa dia lem pangatian den tinapuk in kapupurin tinapuk in ka munafiqin hangkanep ginellal ini mesiya in fi darkil asfali fi darkil asfali minan nar syarat sekalime al mahabbah al munafi lil bughd wal qurb yana subay kalasahan no in kalimat ininen lawan sin kabunsi diman kabunsi ini bi ayyuhib kinalasahan wa mamisyara ininen kinalasahan wa no sine Allah subhanahu wa ta'ala pag iindapo in kalimat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam ihinapusan rasul. Duk agama ininen kalasahan no. Duk muslim kemon niiliin. Duk ini ni amban pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Gay kyo makadari palangpas isab amban ini hudud gantaan pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil kalasahan no in kalimat ininen kalasahannu in Allah subhanahu wa ta'ala pag-iin dapunin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-iin pangandaakan in kalimat ninen damik yan in agama Islam pag dialam agama Islam kay sampura pag ka Islam manggaykew makasabot in kalimat ninen damik yan si muslim mu'min hangkan sa dangkum yene painte in kalimat tauhid wa ayyubghidha man khalafah duk subay kabunsihan no si sinesine ne mian pasapehak abban kinabayaan yan kalimatut tauhid ini sinesine agi ng bahayang bunsi kayo siye sinesine agi magsadak gay magzakat bunsi kayo siye agi muase bunsi kayo siye ini amban pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala al-bughdu lillah kabunsihan no yan sabab amban yene pa nulang ni syara Allah subhanahu wa ta'ala alay. Bisan pa inino. Bisan pa inino. Apabila in ilay tekka atawanin ngahinang sulang pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala subay kabunsihan mo. Duk bisan pa agen yene gaaniya sinugsuk si kaam. Duk gaaniya parsugpatan bi sa bangkan nuhut pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala subay kalasahan mo. Kaam magpungtin sa benalin. Kaam, yun magpungtin sa pinalin.
Wa mimma yadullu ala ishtiratil mahabbah, ini dalilin wa in mahabbah ini dambu amban syaratin la ilaha illallah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala عن الكفار المشركين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Duk amban nene manusia ngahinang si panuhanande epang sa dili amban Allah subhanahu wa ta'ala us kinalasahan we de ilian ko pangalasadi Allah subhanahu wa ta'ala sa abang at bariman magkahagad si Allah tabaraka wa ta'ala walladhina amanu duk yan may siye magkahagad lay mag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala ashaddu hubban lillah makalanduin kalasari si Allah subhanahu wa ta'ala lianna mahabbatal mu'mina pag kalasa sin mu'minin si Allah subhanahu wa ta'ala yan kalasa saben nal to ga'niya obol-obol ni buadapun in kalasa musyrikin si Allah subhanahu wa ta'ala tagasagit pisadila man Allah subhanahu wa ta'ala hasil taga obol-obol siyahin taga lemmi ga'niya agunane pegge pinasali uwede sa dili man Allah subhanahu wa ta'ala si Allah subhanahu wa ta'ala in la ilaha illallahin magguna apabila nomo yene duk kasilasa hatinen kinalasahan wenu in kalimat ininen bang kinalasahan wenu in kalimat inen ine amban panganda akan nilay geykyo din ak magsakuto sa dili man Allah subhanahu wa ta'ala dahinawon demikian amban tanda apa isab sikaptangan panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka hubbak makukusikao kalasa tujukao wa hubba man yuhibbu duk lasa sa sine-sine mangalasahan kao wa hubba amalin duk kalasa sihina yukarribuni makatapit ako tuju mian kasilasan yen amman may dalil al-mahabbah al-mahabbah. Demikian yang tersabut dalam hadis pengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakrah an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Rasul sallallahu alaihi wasallam man hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu kabtangan niya telu amban kami bang takaswa wa kamamisan sin iyan pamarat sayahin ikata kaswa wa bi kamamisan sin pamarat sayahin sikay sa'nen man kana yu'minu billahi wa rasulihi atau man kana Allah sine-sine kaniyaan Allah subhanahu wa ta'ala duk rasulin ahabba ilayhi mimma siwahuma yani kinalasahan bawain Allah subhanahu wa ta'ala makalandu gak niya kinalasahan wede sampurna teed bagain kalasa ibadat in Allah subhanahu wa ta'ala rasulin wa yuhibbal mar'a duk kinalasahan wede ipunin la yuhibbuhu illa lillah gay kinalasahan wede malainkanin yani karena Allah subhanahu wa ta'ala in aalay malasa si Allah nuhut pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala us kinalasahan wa in aalinin karena Allah subhanahu wa ta'ala iya berarti maksudnya wa ay yakraha ay ya'uda ila al-kufri fil kufri dukbun si iyan pabalik si hinang kakufuran si puas ni amban pamalapas iyo Allah subhanahu wa ta'ala kaya usap kabunci ni bang iya tiniparan magdilim narka jahannam si hap-hap kaya salinin iya diyam kasanyangan bang payam sa hadis tu balay tellu asal at-tafri' wa nafyu al-mudad wa nafyu al-mudad si kaisaanin asal mahabbatullah kala si Allah subhanahu wa ta'ala yana far'nin
Hatinan pangenen nafyun lil mudad. Mahabbatun ma yuhibbuhu Allah. Yan kalasa sisi kinalasahan Allah subhanahu wa ta'ala. Duk malasa si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafyul mudad yan lawan sin yan ilian ay yakraha. Yan kabun sin pabalik si kufur puas amman kapamalapas iyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kuya usap kabun sin bang ito ni para ng narka jahannam. Chika enem min syurutiha al-inqiyad. Al-inqiyad al-munafi lit-tark. Hinang niin. Surrender iye. Bebegan ni. In kalimat ini la ilaha illallah. Istislamul abdi lillah. Yan pagmatikuko kasurrender ipon si Allah subhanahu wa ta'ala. Pamebeg na syara' ni. Duk panuhot ni. Yan ta'at. Si Allah subhanahu wa ta'ala sa pangandaakan nila. Pan Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Sina ikhlas ya si ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ مُحْسِنٌ في أقواله. Hap manamalan ini kaptangannya, si bisarannya. وَمُتْقِنٌ في أعماله. Duk himpit manamalan si kakahinang nilay. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sabben nalted. Tasampurna wainin mangapot. Mangantan si ini lubid Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud nina si ini la ilaha illallah. Tinin kalimatu tawhid. Kalimatu at-tawhid. Binibbegan wainin. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Pabalik kam si Tuhan bi. Wa aslimu lah ruksurendel kam tujuh hinangon bi pangandaakan nin. Duk tinggalan mi pa yene mian pamikisan ni. As-sabi' sa kapito. Amman syurut la ilaha illallah al-qawlu al-qabulu al-munafi lirrad. Subay tayma anu ininen. Tayma anu sikaptangan Allah subhanahu wa ta'ala sa pakarajaan si musyrik. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah istakbirun. Pero nasabuto ito yene min marumah lulay. Wa yakuluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Hatinan to situ en kapandakan al-qabul taymaanu in bisaratu duk iyan in kalimat tu asal ekkem haya kaam duk kalimat tu asal gaited lebahanno duk gaited sa amyaan ini pasagaran mo. Ini amban daakan nilay ko ini pininlay hinang mo. Amban si kawalo inilas inin al-kufru bima yu'badu min dunillah. Magkufur kayo si sinumba sa dili amban Allah subhanahu wa ta'ala. Magkufur kayo kaniya. Faman yakfur bit-taghut. Sino magkufur si sinumba sa dili amban Allah subhanahu wa ta'ala. At-taghut sinumba sa dili amban Allah subhanahu wa ta'ala. Tawan syaitan. Wa yu'min billah duk mag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sabbenna tadiyan tadawhat tuwene yen in kalimatu tauhid in la ilaha illallah. Demikian yang magkabtangan sa panghuto Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Sine-sining magkabtang yen la ilaha illallah dumag kufur isinumba sa diya man Allah subhanahu wa ta'ala haruma maluhu haram siyan artanin duk haram in lahanin iye ininin palanggungan si agama Islam meke yen tinayma in bisarano qawlu la ilaha illallah bang kinatauhan wenu in ma'nanin kinatauhan wenu in syurutnin duk kinatauhan wenu in rukunnin in ma'na kalimatut tauhid rukunnin pa inte duwe ubos in syurutnin walu SB7 bi biidnillah subhanahu wa ta'ala ko inagtib daw kitabi mi antaman inin ine men bakas men bang sa usa bang matu si kami tu ka peituan halin dialem ine jami'ah duk sarta gapi halin sa usa ng bahayan kami sa luma sampai maglingan men sa sallo fi buyutikum be matu si kami tu pagi gapi daw kami inirinan paluwas ko niya hajat daw me sadiki-idiki pa ente tu. Ang maniyan may palanggungan si agama Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala continue tababalik. Yene in subject ininen amban men part 2 si inene part 2 mian
iyene arkanul Islam tasabut to ite mi gai awe si arkanul Islam sumaguan bahuru dambua tasabutten hatinen iyene surukun la ilaha illallah la ilaha illallah iyan do bahu men tasabutten insyaallah subhanahu wa taala bang nyaro oraste mi an sumukap mi an continue te pabalik yen ko ne tasabut kun SBSB te pabalik mi matatoy pong tinay agama Islam parkala tu bang pinayaman mo etebi lampung bitu ene sa problemahin bang kita bigay nga hati bang kita bigay pakale bang kita bigay ngindan min subject itu si kapandakan sa bakas testingan ko teen ko ene pinaen ko si kaami anan sinilay testingan ko piyo ko magmuhadara asal ga abeniya tanto makahati ni luga abeniya tanto makalung iyon hadya kita mahuto yene men ngurungan siya pangadyan langke o manamalan o si hati may pakarajaan tamanan diawa ga pita hati pa enti sa amihan dape we asal ga ro makajiin sa mismo ko makajiin asal masi mian kulang tahati nento si ituin iyan ko istal makalimanin duk iyan ko istal makaasein sialen muslim kyogi katauhan bisan maana la ilaha illallah rukun sin agama islamin sin sambahayangin sin puasehin sin naik hajiin sin zakatin hugaga manaman nahangkan from basic kita yene pangajianten ininen may matatoy pong tinay sa agama Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala bang pain kita bi si sumukop mian kormasi kasunuan bang pain kita bi tinopikan Allah subhanahu wa ta'ala yene mian maham kitab-kitab mereka dikiininen pegi mas hek kape itu ini pasuno asa tamanan important tiru isam puas pain taen aman syahadatu an la ilaha illallah ambanilian ambananten sa kaam do iyene bisara salam do kasilasa salam ko ni kam kemon niya na may magsalam ka kamansini sa osamian gini kam do tinugila gini kam tinataat me daho mi alan bin parangan insyaallah subhanahu wa taala kaurnia masih iyene mi an orastebi negative na aktivita man si ininen bang pain kita bi tinungbasan Allah subhanahu wa taala kahapan kemon. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.